Ko atu I te kotahi rau ngā tāngata eke motopaika I arahi I tētahi o rātou tino hoa I ngōngō taha ki taupō I te rangi nei. Ko te poroporo āki Ia Peter Paul, kai pakihi rongonui o taupō, te tino kaupapa o taua mahi. He ai ki ngā kōrero I ngā kaunui a Peter Paul ki te rangatahi me te hapori o taupō nōna e ora ana. Haruru ana ngā pahikara I ngongotaha, ki te marae o Waititi ki te poroporo aki I tō rātau hoa, a Peter Paul. Do you know about his love of bikes and riding? I think it was us that took him that way. But he loved to ride. I think he loved his bike more than anything else. I runga ia I tana Harley Davidson, I tairua I te wā o te aitua, ko ia anake I runga I te rori. He oko nei whakaro he rangatira hu Māori. Kind-hearted, beautiful man to give and not take. He kai pakihi rongonui I taupō, e mōhiotia whānui tia ana mo ana tākoha ki te tangata ahakoa ko wai. He rangatira a Peter, tino nākau nui tia ana, ki te arahi, I ngā taiohi, ngā rangatahi, I wānganui I te hāpori o tūwharetoa. He's taken a few off the streets in Taupo, given them jobs, changed the lives of a lot of people down there. He could be dining with CEOs of companies, the mayors of different towns, millionaires from all over the place, and then the next night be singing karaoke in his local bar, the Casbah. Kua mahu e mai ko tōna wahine a Brenda, me a rāua tamariki e toru. Kai te urupā mo te iwi whānui I taupō ia, e tanumi ana. Ngā hui a Wade, te karere.